ku buzima bwacu. Mwuka wera aganze kanategeke. Ganira n'ubugingo bw'abari hano kubw'imbaraga z'Imana yacu. Yesu komeza uremerwe mu bugingo bwacu, tugwishurirwe tuguhawe, maze Kristo tukomeze usingizwe. Himbazwa rero kubw'umwe n'umwe wese uri hano. Ndasaba kugira ngo imbaraga z'Imana zigamuganirize kandi ducashikiva mu bicose mu izina rya Yesu, distractions kubw'imbaraga z'Imana, kugira ngo kubaho kw'Imana ariko komeza kubana hano, havuga Imana, hasingizwe Imana, haratwa Imana muri twiteka mu izina rya Yesu bisenze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Kumbukumbu Torati. Nanje niyo nsoma, muhagarikizi niyo yasomye Na msimamizi amesoma hapo. 4:9. Kumbukumbu la Torati 4:9. Amen. Amen. Mwiriho neza? Shinda vizuri. Yeah. Yes. Turashima Imana yabanye natwe. Nari maze kangahe ndateranira hano. Mbaya? Yes. Tuendelee. Ya nari maze kangahe ndateranira hano. Nilikuwa nimekaa siku nyingi sikusanyiki hapa. Turashima Imana yabanye natwe aho twari turi. Tunamshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi mahali tulikuwepo. Yesu yabanye natwe kweli. Yesu amekuwa pamoja nasi. Twarasenze, tumeomba, biradufasha, ikatusaidia. Nta bintu byiza nko gutinda imbere y'Imana. Hakuna mambo mazuri nyingine kama kukaa mbele za Mungu. Kandi n'umugisha ukomeye ubihawe. Na ni baraka kubwa. Nico cyatumye Daudi we yavuze ngo biramunezeza. Ndio maana Daudi yeye amesema inanifurahisha. Kubera ko iyo uhari, kwa sababu ukiwepo n'umutima wose na moyo wako wote, uhari na uwe mahali hapo, hanyuma ukabihabwa, Yesu akaguha ubuntu akakunezeza. Na Yesu anakuneemisha na kufurahisha. Nduza wibuka kufita abandi bari inyuma bagushamikiyeho. Ukumbuki kwamba una wengine ambao wanatoka kwako. Ibintu byinshi bitu stress mu buzima busanzwe tuzuzumva. Mambo mengine ambayo yana stress kwa maisha ya kawaida au yasikizi. Nuwango uri mwisi yindi si wumva ikwibagiza ibintu bimwe na bimwe bigutesha umutwe. Ni kusema uko katika ulimwengu mwingine ambao unasahau yale ambayo yanaweza kustress. Rero ndashima Imana cyane ko yabanye natwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi. Masengesho twagize katika maombi ambayo tulikuwa nayo, aho twari turi. Kandi ndashima Imana yabanye natwe. Na namshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi. Niba ari uko maze nkakanga dushwe impanuka, none se gende inyama modoka. Huwa naogopa gari kwa sababu siku nyingi tunakwepa accident. Mbere ko sasa sinageza ngendo numva nyine yori bisanzwe kugenda mu modoka. Mbere nilikuwa nasikia tu ni kawaida kutembea kwa gari. Ariko none ninkazi 5 cyangwa 6 mpushijwe nazo. Mimi ni kama 6 ama 5. Ariko mu byukuri uzigaye nyinjiramo nkama ndangira iwombi. Lakini kwa sasa naingia naanza ombi, naomba. Umushumba kabari kuri vora nanje kama nchacheka. Kiongozi ako kwa steering na mimi na nyamanza naomba. Ngakomeza gusenga mu mutima. Naendelea kuomba kwa roho. Nuko nabona gusagenge danje nkamukoronte dore imbere itonde. Naangalia mbele nikiona kitu namwambia Rero ndashima Imana yabanye natwe. Namshukuru Mungu alikuwa pamoja nasi. Yaturinze impanuka. Mungu ametulinda maajali. Imana himbazwe. Mungu apewe sifa. Hanyuma lafu nariko ntekereza, nilikuwa nafikiria hivi. Ari amagambo Reverend avuze, kuna maneno ambayo Reverend amesema. Niyo nariko ntekereza. Hayo ndio nilikuwa nafikiria hayo. Nariko ntekereza hejuru. Nilikuwa nafikiria juu. Kuba Umukristo, ya kuwa Mkristo. Uri nuvuga guti uhamye cyangwa uri strong, ambaye ni mkamilifu ama yule ambaye ameimarika. Nwangu udahindurwa n'ibihe, kutakubadilishwa na nyakati, udahindurwa n'impamvu runaka siwasiko tugezemo, bila kugeuzwa na nyakati ambazo tumefikiwa. Kubera ko kwa sababu nasomye ijambo ry'Imana, nimesoma neno la Mungu, nsanga hariho abantu bananiwe kandi barabonye ibikomeye by'Imana. Nikakuta kuna wengi wameshindwa na wameona makuu ya Mungu. Rero ntangira gutekereza none bo ko bananiwe kandi barabonye ibyo wenda kugeza ubu ntarabona.
Na nikafikiria kwa nini wameshindwa na mewaona makubwa kuliko yale mimi nimeona. Biblia iratubwira ngo ubwoko bw'Israeli buva mu gihugu cy'Egiputa. Biblia inatuambia taifa la Mungu kutoka Misri Muzukuri babonye ibikomeye. waliyaona makuu ya Mungu. Babonye ibifatika. Waliyaona yale ambayo yanaguzwa. Ibintu biri palpable apandi ibintu kuvuga gusa ngo like. Mambo ya kuguza si mambo ya kusema tu. Uhereye kubona ko inyanja icikamo. Kwanza walipoona bahari ya Shamu kukatika. Bakabona amazi ko yigabanya hepfo no haruguru. Wakayaona maji ikigawanywa mara pili. Baca hagati mu nzira. Wakapita katikati ambayo kumekauka. Babona uburyo ki abanyagiputa barimbutse. Wakaona vile watu wa Misri wameangamia. Kandi byagaragaraga ko bari bage tena yalikuwa yanadhihirika kwamba wanataka kuharibu. Hanyuma babona uburyo ki Imana yabahaye mana. Wakaona vile Mungu amewapa mana. Babona uburyo ki Imana yagiye ikora ibitangaza imbere yao. Wakaona yale Mungu aliyafanya maajabu mbele yao. Sasa Biblia igenda itubwira yale yote ambayo Biblia inatuambia. Bindera kwibaza. Kanisababisha kujiuliza. Nona babonye ibikomeye. Hawa ambao wameona makuu hivi. Sindabona inyanja icikamwe. Sijaona mimi bahari ikikatika. Ibyo nabonye nabyo birakomeye n'ivy'Imana. Yale nimeona ni mengi na ni makuu ya Mungu. Ari kugereranije n'ibyo abise babonye. Lakini ukiangalia yale wana wa Israeli walioyaona, novuga ko bihebuje. Naweza sema ni ya hali ya juu. Hanyuma barananirwa. Wakashindwa. Bibagirwa Imana. Wakamsahau Mungu. Batimana. Wakamtupa Mungu. Bararimbuka. Wakaenda mbali na Mungu. Nza gusanga nikakuta niyo ndwara isi rwaye ambayo ulimwengu ina. Novuga ko umubiri wa Kristo unanijwe nico. Mwili wa Kristo inaumizwa na hayo. Kubera ko gukizwa sababu kuokoka ni kimwe. Ni jambo moja. Hanyuma no kugumana gakiza na kuendelea kuimarika katika wokovu ni kindi. Kingine kitu. Rero kwa hiyo nariko ntekereza uburyo bwo kugumana gakiza. Niko nafikiria vile mtu anaweza kana wokovu. Kubera ko bishoboka ko harabasenze. Kwa sababu inawezekana kuna wale wameomba. Ushobora kubuzi cyangwa senzi. Unawajua ama mimi nawajua. Bataramiye Imana bagakorera Imana. Sana Mungu wakakesha. Bifatika bitajenjetse. Kumanywa na nijoro. Asubuhi na jioni. Bigaragara ko imitima bikunda Imana. Ipozihisha kwamba mioyo yao inampenda Mungu. Ariko nyuma y'igihe runaka, lakini nyuma ya nyakati fulani wakashindwa. Ubu barananiwe. Kwa sasa wameshindwa. Ubu basigaye babivuga amateka. Wanaongea kama story. Rero bintera gutekereza ico. Kwa hiyo ikanisababisha kufikiria hayo. Hanyuma je mu ijambo ry'Imana. Nikaingia katika neno la Mungu. Aho navuze ko dusoma. Mahali sema tutasoma. Uza gusanga nikakuta kwamba Musa nawe yabonye kino kibazo. Naye alipata shida hii. Imana iramubwira. Mungu akamwambia ngwigisha urubyiruko. Funza vijana. Batoze amategeko yanje. Wafunze amri zangu. Bigisha Imana. Wafunze Mungu. Bamenye Imana by'ukuri. Amjue Mungu kiukweli. Kubera ko base barananiwe. Kwa sababu wa baba wazee banyina barananiwe. Wa mama wao walikuwa wameshindwa. Kandi barabonye ibikomeye by'Imana yakoze. Mungu. Rero Imana yamwe ngo niyigisha urubyiruko. Ya Mungu akamwambia funza kuko nibo nzogeza mu gihugu cy'isezerano. Sababu hao ndio ni kandi nibo nzaraga icyo gihugu. Kuko abandi barananiwe. Wengine wameshindwa. Hanyuma babwirana amagambo atatu. Lafu akawaambia maneno haya matatu. Nataka ko tuvugana. Nataka tuongee maneno haya. Atuma yanayosababisha iyi ndwara ugonjwa huu yo kumenya Imana kwita wa kumjua Mungu alafu na mtupu. Twoiki. Tupone. Amen. Hallelujah. Rero narivuze ngo hariyo amagambo atatu. Nimesema kuna maneno matatu. Mose yigisha urubyiruko yababwiye kugira ngo bagumane Imana ili waendelee na kuishi na Mungu. Batagwa mu mutego base na banyina baguye. Wasianguke kwa mtego ambao baba zao bigatuma bananirwa bakarimukira mu butayu. Waangamie katika jangwa. Niho tugiye gusoma rero. Hapo ndipo tunataka kusoma. Reka duhere ku murongo wa 7 tuzogeza ku murongo wa 9. Acha tuanzie kwa mstari wa 7. Cyangwa reka dusome wa 7 dusimbe ku wa 9 nta kibazo. 7 alafu turuke. Haravuga ngo narivuze gutegeka kwa 2 ibice ni 4 umurongo wa 7 niyo dusoma dusimbe ku murongo wa 9. Kumbukumbu la Torati 4:9 lakini tuanzie mstari wa 7. Haravuga ngo mbese hari ishanga rikomeye rifite Imana iri hafi nkuko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje 9.
wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo Imana yawe iby'amaso yawe yiboneye, bye kukuva umutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Amen. Yes. Aya niyo magambo nashatse kutuvuga bukeya. Haya ndiyo maneno nilipendelea tuongee kidogo. Na magambo atatu. Ni maneno matatu. Harimo ijambo ryo ku Imana yababwiye ngo birinde barinde umutima wabo. Wajilinde na walinde mioyo yao, ndivyo Mungu aliwaambia. Bagira umwete wo kurinda umutima wabo. Wawe na bidii ya kulinda mioyo yao. Hanyuma ngo izo babonesheje amaso, lafu yale walioyaona macho yao, ibikomeye Imana yakoze ku buzima bwabo, makuu ambayo Mungu alifanya kwa maisha yao, ngo bahore bavyibuka iteka, waendelee kukumbuka milele. Icya gatatu, neno la tatu, izo rero babonye bituma baguma ku Mana. Hayo ambayo wameyaona isababisha waendelee kuishi na Mungu. Ngo bazovyigishe urubyaro rwabo, wayafunze uzao wao, bavyigishe n'abandi, na wafunze wengine. Hanyuma nimukora ivyo bintu bitatu, na mkiyafanya maneno hayo matatu, Imana izaguma muri mwe. Mungu ataendelea kuishi ndani yenu. Imana izaguma mutima uhaye ayo magambo atatu agaciro. Mungu ataishi katika moyo ambayo unayayo maneno matatu. Reka duhere ku ijambo rya mbere. Tuanze na neno la kwanza. Leo ugira umwete wo kurinda umutima. Iweni na bidii ya kuilinda moyo wako. Umutima, moyo ni ubuturo bw'Imana, ni makao ya Mungu. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema mu gitabo cy'Imigani, katika kitabu cha Mithali, urinde umutima wawe, ilinde moyo wako kurusha ibintu byose, kuliko vitu vyote, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka, kwa sababu ya uzima wa milele ndiyo inatokea. Ubundi umutima w'umuntu, kingine moyo wa mtu, wakira icyo uhawe, unapokea yale ambayo imepewa. Kandi umuntu ni ufite uburenganzira bwo kwemerera gushiramo icyo ashaka. Tena mtu ndiye ana ruhusa ya kukubalia yale ambayo anahitaji. Ni ukuvuga ngo umuntu niwe murinzi w'umutima we. Ikusema mtu ndiye mlinzi wa moyo wake. Nico cyatumye Biblia yabivuze. Ndiyo maana Biblia imesema hivyo. Yavuze ngo urinde umutima wawe. Imesema linda moyo wako. Kuko Imana izi kubifite ubushobozi. Kwa sababu Mungu anajua wewe una uwezo wa kuilinda moyo wako. Iziko urinda. Inajua kwamba unaweza ilinda. Na hakuna kitaweza kuingia. Kilicho konona. Kile kibaya ambacho kitakuharibu. Ni wangu umuntu afite uburenganzira. Kusema mtu ana ana uwezo wo kwemerera, wa kukubalia no kwangira, na kukatalia ikintu cyose mu mutima wiwe, chochote kitakachoingia katika moyo wako. Rero niyo mpamvu, niyo maana sasa gukiranirwa, kufanya makosa no gukiranuka, na kufanya ya Mungu ama vizuri, biva mu mahitamo yawe, inatoka kwa kuchagua kwako. Icyo cyatumye Biblia yavuze ngo, niyo maana Biblia imesema hivi, manigira abantu, Mungu akiwaambia watu, Bwana ngo shize inzira zibiri imbere yawe, asema nimeweka njia mbili mbele zako, ni wewe kuchagua. Wewe ndiye wa kuchagua. Urahitamwe yo kurimbuka, utachagua ya kuangamia, uhitamwe yo kubona ubugingo cyangwa kuzaba iteka, ama ya kuishi milele. Rero Imana yabivuze bizi. Kwa hiyo Mungu aliyasema akijua, kandi yahaye ubushobozi umwana w'umuntu, tena alimpa uwezo mwanadamu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, tukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo, harimo amagambo y'Imana dusoma ya Kaini na Abel. Kuna maneno mazuri ya Kaini na Abel. Kaini na Abel, Kaini na Abel ni bene Adamu, ni watoto wa Adam na Hawa. Umunsi umwe, siku moja, ngo batanze amaturo, walitoa dhabihu. Ituro rya Kaini, dhabihu ya Kaini, Imana iraryanga, Mungu akakataa. Ituro rya Abel, sadaka ya Abel, Imana iraryemera, Mungu akakubali. Hanyuma lafu Kaini ararakara, Kaini akagazabika. arakazwa nuko Imana yanze ituro rye, akagazabika kwamba Mungu ameikataa sadaka yake. Ariko kandi mwibuke ko bari bafite amahitamo yo gutanga ibyo bashaka, lakini walikuwa na uchaguzi wa kutoa kile watakacho. Ntacyo Biblia ivuga ko yo baratanze bibi cyangwa wenda bimeze uko bimeze, ntacyo bitubwira. Hakuna Biblia haijasema ametoa vibaya ama vile ilivyo. Gusa tuabona ijambo rimwe Imana yavuze, tunaona neno moja Mungu amesema. Yamubwiye ngo ese ngo iyo uhitamo gukora ibyiza we ntiwokwemera. Mungu alimwambia ukichagua kutenda mema, je, wewe hautakubaliwa? Ni ukuvuga ngo icyo yatanze, ni kusema yale ambayo ametoa, ishobora kuba cyari gifite kasoro nubwo ntaho byanditse. Inawezekana kilikuwa na kasoro ingalao haijaandikwa. Kuko wenda iyo atanga niryo turi umutima mwiza, sababu angetoa sadaka hiyo na moyo mwema, Imana yaramwemeye kimwe na mugenzi we. Wenda Mungu angemkubali kama vile ndugu yake. Ni ukuvuga ngo yahisemo ibyo atanga bitewe n'uburenganzira. Ni kusema alichagua yale ambayo atatoa
kupitia uchaguzi wake. hanyuma Imana yemera rero ikihawe. Alafu Mungu anakubali kile amepewa. Wamara Imana iramubwira. Mungu akamwambia sasa. Iramubwira ngo irinde cyane. Akamwambia jirinde sana. Urarakaye. Umegazabika. Urinde umutima wawe. Linda moyo wako. Hata udakora ikibi. Bado wewe usifanye mabaya. Zabiri tugatuka ku mutima. Na yale ambayo yanakuja katika moyo wako. Satani anashaka kwinjira mutima wawe. Shetani anataka kuingia katika moyo wako. Ariko nuvuga ngo niyo wari wayuguririye. Lakini ni kusema yeye ndiye alikuwa amemfungulia Shetani. Niwe wahisemo gukora kitajanye n'ubushake bw'Imana. Yeye ndiye ametenda kilicho nyuma ama kilicho kinyume na neno la Mungu. Cyatumye Imana we nitamwe itemera ituro rye. Kisababisha Mungu asikubali sadaka yake. Wamare kurakara Imana ngo chungeni sana. Alipogazabika Mungu akamwambia wewe chunga sana. Imana izi Mungu anajua ububasha uwezo bw'umuntu wa mtu yohitamwe. Anaweza kuchagua. Imana turekeye amahitamo yo gukora icyo dushaka. Sema Mungu ametuachia uchaguzi wa kutenda kile tutakacho. Ikindi kandi kingine tena, iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka, soma neno la Mungu katika kitabu cha Luka ibice 12 umurongo wa 57. 12:52. Reka turisome. Tatusome Luka ibice 12 umurongo wa 57. Reka nsome. Luka mtakatifu 2:52. Reka mbere ku murongo wa 54. Cyane anzie kwa nuko nahabonye. Reka nsome. Nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikasi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? 57. Kandi namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye? Amen. Amen. Imana rero Yesu yabwira abantu. Yesu akamwambia wanadamu. Arababwira ngo mufite ubushobozi bwo gutandukanya ibihe. Akamwambia nyinyi mna uwezo wa kutofautisha nyakati. Ukavuga ngo harabiki kubera hari umuyaga harabiki. Nasema kwa sababu ya mpepeo kutakuwa hichi. Kubera hari iki harabiki. Kwa sababu kuna hiki kuna hichi. Arababwira ngo none niki kibabuza? Akamwambia kwa sasa nini inayowazuia? Kugenzura, kutambua, kumenya, kujua, guhitamwo, kuchagua icyo bagirira umumaro, kile ambacho kitasababisha niwe na faida katika maisha yenu. Bivuga ngo kusema sasa una uwezo wewe ufite ubushobozi wa kuyafanya mazuri yote, wa gukora ibyiza ibyo ari byo byose. Ufite ubushobozi wewe una uwezo wa kurinda umutima wawe, wa kuilinda moyo wako. Ufite ubushobozi una uwezo wa kurinda urugo rwawe, wa kuilinda familia yako. Ufite ubushobozi una uwezo wa kubaho neza, wa kuishi vizuri. Ufite ubushobozi una uwezo wa kuba agaciro mu muryango, wa kuwa mwenye thamani katika familia yako. Ufite ubushobozi kusema una uwezo wa kuba uw'agaciro mu isi, wa kuwa wenye thamani katika ulimwengu. Zahere kurinda umutima wawe, ikianzia kwa kuilinda moyo wako, kuko umutima niho byose bipfira, naho byose bikiri. Kwa sababu katika moyo ndio mahali inakufia ama inaponea. Kuko icyo uri mu mutima nico wewe. Kwa sababu vile ulivyo ndani ya moyo wako wewe ndiye huyo. Ukusa mu mutima nikusa. Vile unavyofanana katika moyo wako wewe ndiye uliye. Umuntu aho bijanye n'ivyo yagwishije mu mutima wako. Mtu anaishi kwa sababu ya yale aliyoweka ndani ya moyo wake. Niba mu mutima haragwishije ivyiza, ikiwa ndani ya moyo wako kuna mema, woba mwiza, wewe ni mzuri. Sema amen. Turahari? Yeah. Ko navuga hejuru yuko umurinzi w'umutima. Wewe juu ya kuwa mlinzi wa moyo wako. Uwe mlinzi wa moyo wako. Mu gitabo cy'imigani, katika kitabu cha Mithali, haravuga Imana yabwiye abantu, irababwira ngo ndababwira amagambo y'ubwenge kubahugura. Mungu aliwaambia nitawapa maneno ya hekima ya kuwashauri. Ibagira inama, akawashauri. Reba ngo nabigishije, akawafunza kama vile. Ndabigisha, nawafunza, mbereka icyiza, nawafunza kizuri, mbereka inzira nziza, nakawanyesha njia nzuri, hanyuma muranga. Lafu mkaikataa. Ni igitabo cy'ibya imigani rimwe wera ku murongo wa 23 gukomeza, niyo musanga ayo makuru. Mithali 1:31 kuendelea. Hanyuma irababwira, Mungu akawaambia ngo nzabaseka, nitawacheka, kubera ko izo nababwiye mutabyumva. Kwa sababu yale niliyowaambia hamyasikizi. Inama mbagira yo kubabanje, shauri ninayowapo wakuu wangu, ngo mwumve imburo n'impanuro zanje, msikie kile ninachowaambia. Nimwanga mkiyakataa,
nzabaseka. Nitawacheka. Amakuba nabatugatuga. Shida zikiwafikia, nimwahura n'ibyago, mkikumbana na matatizo, nzabaseka. nitawacheka. Iyo ni Imana ivuga. Huyo ni Mungu anayenena. Rero ndangi iryo jambo ryo navuze ngo niryo jambo rivuga ngo urinde umutima wawe. Kwa hiyo neno la kwanza nimesema linda moyo wako. Adamu na Eva, Adamu na Hawa bahawe ibiza n'Imana. waliwapewa mazuri na Imana ibereka kugira neza kwayo. Mungu akawaonyesha uzuri wake. Imana ibaha umurima wa Edeni. Mungu akawapa shamba la Edeni. Ibaha nibikwiriye kugira ngo bawubemo neza. Mungu akawapa yale yanayostahili waishi vizuri. Imana agize basura mu mafu ya nimugoroba. Mungu alikuwa anawatembelea kila jioni. Uzi gusurwa n'Imana, kutembelewa na Mungu, uzi kubana n'Imana, kuishi na Mungu. Ariko ngumare Satani abashukashuka. Na shetani akawadanganya. Baremera. Wakakubali. Satani ndio gufata ku ngufu. Shetani hawezi kushika kwa nguvu. Kimwe n'Imana ndio gufata ku ngufu. Kama vile Mungu hawezi kushikilia kwa nguvu. Narababwiye ngo umuntu aba hagati. Kwa sababu vile Mungu anaishi katika, mtu anaishi katikati. Umuntu ni ngaha. Mtu ni kama hapa. Ila ni saidi wenda akanyitangurira ntamubwira mwita shetani akasikia vibaya. Wenda hano ni kwa shetani. Hapa ni kwa shetani. Hala ni ku Imana. Hapa ni kwa Mungu. Imana, Mungu izizi kongorera umuntu. anakuja anamnongelezea mtu. Akamubwira ngo dore inzira nziza. Amonyesha njia nzuri. Dore ciza hitamwo iki. Ona mayema wewe chagua. Satani nawe akaza. Afu shetani naye agaca mukundi gutwi. Akamwongorera. Akamubwira ngo inayo ni inzira. Akanokonyesha njia. Kandi nyamara ni inzira ni ahantu wogera yuko. Tena njia hii hapa utafika mahali wewe. Nibuke Satani aje kugerageza Yesu. Kumbuka shetani alipomjaribu Yesu. Yamuyaje mwijwi ryoroheje. Alikuja kwa sauti nyororo. Asanga shonje. Akakuta ni njaa, ana njaa. Aramubwira ngo urashonje nyamara. Akamwambia wewe una njaa Yesu. Kandi Yesu yarashonje. Tena Yesu alikuwa njaa. Tirero wohindura umutsima kubibuye gorya kandi. Ukibadilisha jiwe hili unaweza kula. Yesu amusubiza mu ijambo. Yesu akamrudisha katika neno. Araba umwana w'umuntu natunga akamwambia mwanadamu aishi kwa mkate tu. Amujana n'ahandi. Akampeleka mahali n'ahandi. Na pengine. Aramushukashuka bishoboka. Akamdanganya iwezekanavyo. Ariko Yesu lakini amenya ko ari ujanja wa Satani. Aravuga ngo ikavuga. Akasema haya anayosema. Imana huyu ni Satani. Huyu ni shetani. Rero kwa hiyo ni wajibu wako. Wewe ni wajibu wako. Kumenya uhitamo. Kujua vile wewe utachagua. Kumenya ijwi uha indaro muri wewe. Kujua sauti ambayo utapea moyo wako. Sema amen. Amen. Bivuga kubera ko Imana ibikurebera. Sababu Mungu anakuangalia tu. Ivuga ngo reka ndebe ko hari ibyo namubwiye koko abizingatiye. Acha nione kwamba yale niliyomwambia anazingatia. Rero umuzamu mutima wawe. Kwa hiyo wewe ni nizamu la moyo wako. Icyo gituma ndio maana umuntu nakora ikibi. Mtu akitenda mabaya. Hanyuma iyo ukoze iciza. Na ukitenda nyuma ukitenda kizuri. Kigira ingaruka zacho. Kuna matokeo yake. Iyo ukoze ni kibi. Na ukitenda kibaya. Nacho kigira ingaruka zacho. Na kibaya kina matokeo yake. Janga byakunda. Ukubali ama usikubali. Icyo hayi mutima. Kile ambacho umepea moyo wako. Kikugira impact. Kina kuguza. Uwo rero. Kwa hiyo nuhitamwe bibi bikakubaho. Kichagua mabaya na mabaya yanakufikia. Usiulaumu mtu yoyote. Kagiru ulaumu. Ujilaumu mwenyewe. Wewe jilaumu mwenyewe. Habe n'imiryango. Hata mafamilia. Uku twohitamo kubana neza n'abagore bacu bigakunda. Tunaweza chagua kuishi na wake zetu vizuri na inakubali. Sema amen. Amen. Birakunda. Kabisa. Ufite ubwoba bw'imiryango jewe. Kwa sasa mimi nina uoga wa mafamilia. Mazimizi ngira umugisha ngajana n'umushumba. Mimi na baraka natembea na kiongozi. Hirya no hino muri tuno turere. Tukitembea huku na huku katika mtaa huu wa Nairobi. Mbere ko sasa nagaza ninjira kubera ko nari ndaba mushumba gantaza yumva amabanga y'ingo rimwe na rimwe. Ariko musigaye ninjira. Kwa sasa naingia katika mafamilia. Nasanze imiryango ifite ibibazo. Nimekuta familia wana shida. Ifite ibibazo. Ina mashida. Umwiryane. Kuna ugomvi. Gusubiranamo. Kushihagurana. Kufarakana. Kandi bafike. Tena wanaulizana nini? Watu wa Mungu inastahili tuwe na hekima. Birakwiriye ko tugira ubwenge bantu b'Imana. Ubwenge bw'Imana. Tuwe na hekima ya Mungu. Tusabe Imana idubwenge. Tuombe Mungu atupe hekima. Tumenye uko tubana n'abantu. Tujue vile tutaishi na watu. Tumenye uko tubana n'imiryango yacu. Tujue vile tutaishi na familia zetu. Abantu bopfa amazi watu wanafanya amazi. Maji. Mungu bagushira amazi muri dushe. Eti haja kuwekea maji kwa bafu. Bakamasuira narumi uko. Uko narumiwe n'ukuri. Nabwiye iwacu ndambwira nti ibi ni ibibazo. Nilimwambia ndugu yangu nikamwambia haya ni shida hizi. Ibi ni ibibazo. Hizi ni shida. Ni lazima tuombe. Ni ngombwa ko dusenge. Na
tusome neno la Mungu. kandi dusome ijambo ry'Imana. Tujifunze kutoka kwa neno la Mungu. Twige bivuye mu ijambo ry'Imana. Umurinzi w'ubuzima bwawe. Wewe ni mlinzi wa maisha yako. Hitamwe icyiza. Wewe chagua kizuri. Kora icyiza. Tenda mazuri. Umugore si umukozi, muganirize. Mke si mtumishi, mwongeleshe. Mutima w'urukundo mubwira ngo wafuditse hano iki. Hapa umekosea hiki ni hivi. Hakuna vita. Na tantambara. Sesemu n'umugore. Sorry. Umva mama, mwongeleshe wazee kwa moyo wa upendo. Hakuna vita, hakuna kuvurana. Tantambara. No. Paulo yabwiye Timotheo. Paulo amwambia Timotheo. Aramubwira ngo uzuhugura abantu. Akamwambia wewe shauri watu. Ngo abagore bakuruzi bahugura nk'abanyoko. Wa mama wakubwa uwashauri kama mama zako. N'abagabo bahugure nk'abaso. Na wazee kama baba yako. Abakobwa n'abahungu ubahugure nk'abarumuna bawe n'abashiki bawe. Vijana wavulana uwafunze kama wadogo zako na wa. Avuga ijambo ryiza cyane. Akasema aravuga ngo ubahuguze umutima w'urukundo. Na uwashauri na moyo wa upendo. Jewe nemera ko hariho kuganira. Mimi nakubali kuna maongezi. Umutima w'urukundo. Ntabiriho bitobone bisubizo. Hakuna kile kinaweza kuwa kikosa. Ubwo rero tumenye ko ibizoduhitamwo kubazo. Kwa hiyo tujue kile ambacho tutachagua kuishi nacho. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Arababwira ngo akawaambia muje mwibuka. Kumbukeni. Muhore muzirikana. Na muendelee kuyatambua. Mutinde cyane. Mkae sana. Kuki Imana yakoze muri mwe. Kwa kile Mungu alichokitenda katika maisha yenu. Kubera ko. Kwa sababu inzira imwe yo kurimbuka, njia moja ya kuangamia ni ukwibagirwa. Ni kusahau. Iyo wibagiwe, ukisahau, usanga wibagiza agaciro. Unakuta umesahau ya samani. Kandi ibyo wibagiwe. Tena yale ambayo umeyasahau. Kandi ndizo bifite umumaro bituma urushaho gukomeza kubaho. Na hayo ndiyo yalikuwa na faida katika maisha yako, yanasababisha uendelee kuishi. Mu gitabo cha Timotheo wa kabiri, katika kitabu cha Timotheo wa pili, ibice 2:8. 2:8. Paulo abwira Timotheo. Paulo akamwambia Timotheo ngo uraje wibuka. Akamwambia endeleeni kukumbuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Daudi, ambaye ametoka katika uzao wa Daudi, uwo wafuye ku bwacu, yule ambaye amekufa kwa ajili yetu, akafa akafufuka. Uraje wibuka. Kumbukeni huyo. Sema amen. Haleluya. Aramwe ngo ntukigere wibagirwa. Akamwambia usiyasahau. Tuwibagirwe Yesu. Usimsahau Yesu. Wadupfiriye. Yule ambaye amekufa kwa ajili yetu. Wakoze icyiza duhinduye abagaciro. Ambaye ametubadilisha kuwa thamani katika ulimwengu. Amen. Haleluya. Barahiriwe bahora bibuka umwami wao. Ni waheri wale ambao wanamkumbuka mfalme wao. Nuko yarazi neza ko. Ni kwa sababu anajua kwamba iyo wibagiwe, ukimsahau, iyo wibagiwe neza n'ubuntu yakugiriye, ukisahau mazuri na rehema aliyokufanyia, uri mu nzira yo gusubira iyo wavuye. Hapo uko kwa njia ya kurudi mahali umetoka. Akamwambia kumbukeni Kristo na umtambue. Yoshua 4:5 kugeza ku 6. Yoshua 2:4 mstari wake wa 6. Imana yabwiye Yoshua, Mungu alimwambia Joshua, iramubwira ngo bamaze kwambuka Yorodani, walipovuka Yorodani, iramubwira ngo nibatora amabuye 12. Akamwambia chukueni jiwe 12, muyazamukane ku musozi wa mupande nayo kwa mlima, aho mugera mahali mtafika muyashinge, muyaweke, ayazaba urwibutso, haya yawe ukumbusho gw'Imana yakoze, yale Mungu aliyoyatenda. Nibababaza wakiwauliza, bakavuga ngo samabuye nayiki, waulize kwa majiwe haya ni ya nini, muzababwire, muwaambie kwamba wayavuye muri Yorodani, haya yametoka katika Yorodani, twaciye muri Yorodani, tumepita katika Yorodani, Imana iducishijemo, Mungu alitupitisha hapo, amazi aja ruguranda aja hepfo, maji moja akaenda juu mengine chini, inzira iracika turayibona, njia ikakatika tukaiona. Aya mabuye rero mubona niho yavuye, mawe haya mnayoyaona ni mahali hapo ametoka. Izo rero ngo bizobatera, hayo yatasababisha kumenya no kuzirikana imirimo ikomeye y'Imana, kujua na kutambua makuu ya Mungu. Biragatsindwa kwibuka Imana yagize mu buzima. Ni vibaya kuyasahau yale Mungu ametenda kwa maisha yako. Twoba turabahemu, hapo tutakuwa watoto wabaya. Nicyo gituma Yesu yasiza tubwiye. Sorry. Nicyo gituma Yesu yasiza vuze. Ndio maana Yesu ameacha akasema, aravuga ngo tuje twibuka, akasema tukumbuke.
icyo yakoze ku buzima bwacu, kile ametenda katika maisha yetu. mu gihe twegera uruhimbi, Nyakati tukaposogelea meza, turya umutsima, tukikula mkate, inamaanisha mwili wake, bisobanura umubiri we, hanyuma tukanywa amaraso, na tunakunywa damu, kunywa amaraso yamennye ku bwacu, inamaanisha damu aliyomwaga kwa ajili yetu. Ntimuzigere mwibuka, kamwambia msisahau. Rero kwibuka ni mila ya Kristo, nico gituma n'Imana ikoze mu buzima bwawe. Ndio maana kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako, uramenye ntuzibagirwe, wewe usisahau. Uramenye ntuzibagirwe, ndagusaba wewe ndugu yangu usisahau, na kuomba iyo twibuka, tukikumbuka, biduha imbaraga, inatupa nguvu zo gukomeza, nguvu za kuendelea. Iyo usomye ijambo ry'Imana, kisoma neno la Mungu mu gitabo cya Samuel, katika kitabu cha Samuel, hatubwira uburyo Daudi yagiye kurwana na Goliath. Natuambia vile Daudi alienda kugombana na Goliath. Yabanje kwibuka ivy'Imana yakoze ku buzima, aliyakumbuka yale Mungu aliyoyatenda katika maisha yake, akakumbuka matendo ya Mungu kwa maisha yake, alafu akasema, yamfashije yule aliyenisaidia kunesha ibi bikurikira, kushinda haya yanayofuata, nawe Goliath ntumpagarane, na wewe Goliath hautasimama mbele yangu. Amen, haleluya. ahagarara kushimana yakoze, akasimama kwa kile Mungu ametenda, hanyuma bimuimbaraga zo kunesha n'ibiri imbere, ikampa nguvu za kushinda yale yaliyo mbele. Ukeneye kunesha ibiri imbere, unataka kushinda yale yaliyo mbele katika maisha yako, uraona imisozi guhagaze imbere imeze iguhanamye cyane, unaona milima iliyo mbele yako, humura, wewe farijika, ibuka gusa Imana yakoze ku buzima bwawe, kumbuka kile Mungu alifanya katika maisha yako, yakoze si imbaraga zawe, na yale Mungu aliyatenda si kwa nguvu zako, na bijyakurenganishije si imbaraga zawe, hata vile alikuimarisha si kwa nguvu zako, yakize si imbaraga zawe, hata ugonjwa uliopona si nguvu zako, na burya warugeze mukaga wabuze kugira si imbaraga zawe, kwa nyakati ulipofika kwa shida kali si nguvu zako. Yakumbuke mazuri ya Mungu, ibuka ibyiza by'Imana, yakumbuke matendo ya Mungu, ibuka imirimo y'Imana, basi utapewa nguvu na Mungu, kuri ubwo uzahabwa imbaraga n'Imana za kushinda na kustahimili, zo gutsinda no guhagarara. Amen, haleluya. nimwibuke beneda, kumbuka ndugu zangu. Ijambo rya gatatu, neno la tatu, arababwira ngo ibiso mwibuka, akamwambia hayo mnayo yakumbuka. Iyo Mana mwibuka yakoze ivyo, Mungu mnayo mkumbuka aliyefanya hayo. Uwo Kristo mwibuka, Kristo huyo mnayo mkumbuka. Uwo muzirikana ku manywa na nijoro, huyo mnayo mtambua mchana na usiku. Uwo nguwo umeze nk'umusozi munini muhora muri imbere yanyu, huyo mnayemuona kama mlima kubwa mnayeona mbele zenu. Uwo bwana umusozi ushinze muri mwe ariwe Kristo. Uwo musozi mwiza ushinze muri mwe, mlima huyo mzuri ambayo uko katikati yenu na ni Kristo. Boni mubibwira baza bakomokaho, muyambie wale watakayotoka kwenu. Buriya dufite inshingano ikomeye, sisi tuna jukumu kubwa, nka kurya duharaniye gushaka ibitsima tugaburira abana, kama vile tunatafuta mikate ya kuwalisha watoto zetu, na kurya duharaniye kandi dushize imbere cyane, na hiyo ndiyo tunaweka mbele, kujenga, kutafuta utajiri, kutera imbere, kuja muri Amerika, kuenda mbele, kwenda Marekani, n'ibindi byiza byinshi twifuza mu buzima, na mengine mema tunayotafuta tamani kufikia. Hari ikibuta, kuna kile kilicho zaidi, hari umurimo ukomeye urutitso, kuna kazi iliyo juu zaidi, kuko izo ntituzabihemberwa, kwa sababu hayo hatutalipwa, ariko icyo tuzahemberwa bali kile ambacho utalipwa. Icyo twasigiwe n'umwami cyo gukora ni kimwe, kile tulichoachiwa kama cha kufanya na mfalme Yesu, nukubwira abazadukomokaho Kristo, ni kuambia Kristo wale ambao tutakaowaza ama uzao wetu. Abakori igitabo cha Timotheo wa kabiri, Timotheo wa pili, ibice 2 umurongo wa 2, 2 mstari wa 2. Paulo yabwiye Timotheo, Paulo alimwambikia aramubwira ngo amagambo wanyumvanye, akamwambia maneno uliyonisikiza, aya magambo ngubwira, maneno hayo ninayokuambia uzayabwira, uyawaambie abagabo bo kwizerwa, wazee waaminifu, bazashobora kuyabwira abandi, wale wataweza kuyaambia wengine. Aya magambo no kubwirwa abagabo babizerwa, maneno hayo ni ya kuambia watu waaminifu. Asa magambo y'inzererezi, maneno haya si maneno ya wale wanazurura, zina y'abanebwe, si ya wazaifu, abanyantege nke, si watu wazaifu, babandi bati bananirwa kwibambura ku gisasiro ngo basenge, wale ambao wanashindwa kuamka kwa kitanda waombe. La hasha, la hasha. Ana no kubwirwa abagabo bahaza magara yao, maneno hayo ni ya kuambia wazee ambao wameacha maisha yao, wamekubali kumfuata Mungu, wemera gukurikira Imana, mu gihe bapfushije, kwa nyakati walipoteza baba, mu gihe banezerewe, kwa nyakati wana furaha, mu gihe bafite ibigwiriye, nyakati wana mema mengi, kwa sababu hao nibo bazahagarara, hao ndio wataimarika, bakabibwira abandi, na wanaambia wengine, bakabihamiriza abandi, wanayashuhudia wengine. Intumwa barazikanze umunsi umwe,
Mitume waliwahi kuwashitua siku baravuga ngo mwebwe, wakaambia nyinyi bari bakije umuntu, walikuwa wamemponya mtu, niki kibatera imbaraga zo kuvuga ibi? nini iliyowapa nguvu za kusema haya? Kubera iki mwebwe tubabuza kuvuga muri iryo zina mukarivuga? Kwa nini tunawakataza kusema kwa jina hilo na mnaendelea kulisema? Barababwira, akakwambia ngo ntidushobora, hatuwezi kureka kuacha kuvuga kusema icyo twabonye, kile ambacho tumeona, uwo twumvise, yule ambaye tuliyemsikiza, wabanye natwe, yule ambaye ameishi nasi. ntidushobora kureka Kristo, Hatuwezi kumwacha Kristo, ntidushobora kureka kuvuga umwami w'abantu, hatuwezi nyamaza kumsema mfalme habe wetu, naho zo bimeze uko bimeze, ingalao iwe ilivyo. duhamagariwe n'Imana, sisi tumeitwa na Mungu kuba abagabo nyabagabo, kuwa wanaume wanaume bashobora guhererekanya ibi, wanayo nguvu za kubeba haya. Zaburi 78, Zaburi 78 gatanu kugeza ku murongo wa 8, 5 mstari na kufikia 8. Ibi Haya maneno haya tuambie watoto wetu, aya magambo tuyabwira abana bacu, tuyabwire imbuto zo mu nda yacu, tuyambie tunda za tumbo zetu, kubera ko ubutumwa bwiza n'uhererekanya, kwa sababu injili njema inaendelea. Iyaza kuba abatubanjije bataraba abagabo ngo bakine neza, ingekuwa wale ambao wametutangulia hawangekuwa wameimarika katika neno hili, isi biri mu kabuti, ulimwengu ingekuwa katika giza, ibiri mu mwijima, ingekuwa katika giza. ariko kubera kuko lakini kwa sababu bemeye kuvuga Imana, wamekubali kumsema bemeye Mungu, kuvugira Imana, wakakubali kumnena no mu Mungu, rupfu no mu byago, hata kwa kifo na mu bigoye majaribu, no mu biruhishe, kwa yale ni magumu sana. baravuga ngo liwe liwalo tutamutangaza Yesu, baravuga ngo bibi ko bibaye turakomeza gutangaza Yesu. rero dufite uwo murimo mwiza, niyo maana tuna kazi njema, kandi ni wowe uhawe, tena wewe ndiye umepewa ni kazi wowe hiyo, uhawe iyo nkoni, wewe ndiye umepewa fimbo hiyo, yo kwamamaza umwami kwa w'abantu, kutangaza mfalme wa wafalme. urashobora kudavuga kudagara ku gatuti, Inawezekana hautasimama kwa pulpiti hii, ariko imirimo yawe, lakini matendo yako, kuko biravuga ngo nibabona imirimo yanyu, kwa sababu Biblia inasema wakayaona matendo batere yenu guhimbaza Imana, iwasababishe kumsifu Mungu, itume bahindukirira Imana, isababishe wamrejee itume Mungu, bavuga Imana, sababishe wamuongee Mungu. imirimo yawe n'ubutumwa bwiza, Matendo yako ni injili njema. reka ibe ubutumwa bwiza, Acha matendo yako yawe injili njema. rero nshuti bavandimwe, Kwa hiyo wapendwa, ndarangije, namalizia hapa amagambo 3 y'ingenzi navuze. maneno matatu Imana yabwiye ubwoko urubyiruko rw'Abisiraheli, amewaambia vijana wa Israeli kugira ngo ntibakabe nk'abase na ba nyina, ili wasiwe kama babu zao barimbukiye mu butayu, walioangamia katika jangwa. Ijambo rya mbere, Neno la kwanza nuko umurinzi umutima wawe, ni kuwa mlinzi wa moyo wako. urinde umutima wawe, Wewe ilinde moyo wako, urinde ibizawonona, linda yale ambayo yatakayoweza urinde kuharibu, ibizawanduza. linda yale yatakayochafua moyo wako. Icya kabiri, Neno la pili, uraje wibuka imirimo ikomeye y'Imana, kumbuka matendo makuu ya Mungu. uhore wibuka Kristo wabambwe, Endelea kumkumbuka Kristo uhore aliyesulubiwa, wibuka umwami wawe wagupfiriye, kumbuka mfalme aliyekufa kwa ajili yako. oh haleluya. Haleluya. Icya gatatu, Neno la tatu, hanyuma mubwire n'abandi, na uyaambie wengine, kuko ndiyo tegeko Yesu yadusigiye. sababu hiyo ndiyo amri Yesu alituachia. Matayo 28 Matayo 28 yaravuze ngo neneni, yaravuze ngo nimugende, nimugende ku isi hose, nendeni ulimwengu mzima, muvuge ubutumwa bwiza bwanjye, tangaze injili njema ya abazumva bakemera, wale watakayosikia na mubabatize mu kukubali, izina rya Data n'Imana, wabatize katika jina la Baba na la Mwana na Roho rero Mtakatifu. dufite inshingano zo kwamaza ubutumwa Kwa bwiza, hiyo tuna jukumu la kutangaza injili njema, washaka utashaka, ulipende ama usipende. upfa kuba waramenye Kristo, Wewe tu jua umemjua Kristo. kandi nutabikora Kama hauyafanyi hayo, uzabibazwa, utayaulizwa, tuzabibazwa. tutayaulizwa. Rero Kwa hiyo nimureke imirimo myiza dukora, acha matendo mema tunayoyafanya iseme Mungu, ivuga ubutumwa bwiza. inene injili njema. Niwakora amagambo 3, Kitenda maneno haya matatu, umutima wawe uzagumana Imana, moyo wako utaendelea kuishi na Mungu. Mungu hata kutoroka hata kamwe, Imana ndizaguhunga habe na rimwe. zaguvaho pi, Mungu hata kutoroka hata uzaba wigundira iteka, utakuwa umemshikilia milele. urinde umutima wawe, Kilinda moyo wako hanyuma ugahora uyibuka iteka, na unaendelea kukumbuka milele, hanyuma ugahora uyamamaza biciye mu bikorwa na bimwe, unaendelea kuitangaza kupitia matendo yake mema. yewe nidayishuka muri wewe bazoreke, Mungu atainuka ariko katika ijambo wewe. ry'Imana ni ukuri ndiribesha. Na neno la Mungu ni ukweli, Data haidangani. yiteho, Mungu awabariki, Data baho umugisha, Mungu awatendee mema, mugumana Imana, na muendelee kuishi na mugumane Mungu. Data. Urakoze cyane. Asanteni sana.
Amashyi menshi ku Mana yacu. Bwana Yesu asifiwe.